Dore uko biteye. Itsinda ry'abanyamakuru basaga 50 biganjemo ab'i Burayi bo mu binyamakuru 17 ryatangiye gushyira hanze inkuru z'uruhererekane rivuga ko rimaze igihe rikora ku Rwanda. Zifite umujyo bigaragara ko ugamije kuruhabika muri iki gihe habura iminsi mike ngo habe amatora rusange. Iki gikorwa cyiswe Forbidden Stories, aho ukibona izina wakeka ko ugiye gusoma amakuru adasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda, nyamara ibikubiyemo ni amakuru asanzwe ku karubanda yifashishwa buri gihe n'abafite imigambi mibisha ku Rwanda iyo rwinjiye cyangwa ruri hafi kwinjira mu bihe byihariye. Nk'ibisanzwe mu gihe kubana nanjye Karekezi Isa, uruhare rwawe n'umusanzu wawe ni wa undi kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Wibuke gukora subscriber. Ukibona abagize uruhare muri izi nkuru n'umurongo basanganywe ku Rwanda, uhita umenya icyo ugiye kwitega mu byo bagiye gutangaza. Ibigiye kuvugwa ni abantu badahinduka basanzwe mu bikorwa byose bigamije guhindanya isura y'u Rwanda. Abagize iri huriro ryibasira u Rwanda usesenguye neza ubasanga mu byiciro 4. Icyambari n'icy'abahoze muri leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Abandi n'abakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi agana mu 1994. Harimo kandi abahoze ari abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bakaza kugumuka cyangwa bagakora ibyaha bagahunga igihugu, ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta nka Human Rights Watch na Amnesty International isanzwe ikora raporo ziharabika u Rwanda. Birumvikana kuri inshuro bagarutse basubiramo ibyo basanzwe banenga u Rwanda nk'ibikorwa byo kumenyekanisha igihugu binyuze muri Visit Rwanda, kuruziza guteza imbere abagore n'abakobwa, barushinze uruhare mu ntambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi byinshi cyane. Aba ni bamwe mu bifashishwa batanga ubuhamya bufifitse ku Rwanda, ariko n'ubundi byerekana ko bashaka kuruharabika. Reka mbisobanure gutya. Michel Warren, uyu mwongerezakazi wakoreye ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga, uzwi cyane mu bitabo n'inkuru ziharabika u Rwanda guhera muri 2013 ubwo Patrick Karegeya yicwaga n'abagizi ba nabi muri Afurika y'Epfo. Iki gihe nibwo inkuru yatangiye gutya. Kuva icyo gihe Warren yihebera ikintu cyose gifite aho gihuye no kwambika isura y'u Rwanda, hakabikora ku giciro n'ikiguzi icyo ari cyo cyose byamusaba. Rudasingwa Theogene, uyu wahoze rwose ari ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, kuba rwose cyangwa se kubura muri raporo ivuga nabi u Rwanda byaba ari igitangaza kinini. Ntabwo yakishimira kuvuga neza kuko yaruhutse muri 2004 azira imyitwarire mibi irimo na ruswa. Yagira hanze agakomeza gushaka kuruvugavuga yifashishije umutwe w'iterabwoba wa RNC yabayemo umuyobozi. Ibi biteye bite? Rudasingo kandi ufitiye umujinya u Rwanda kuko rwose anarukandagiyemo, yakisanga imbere y'ubutabera mu kurangiza igifungo cy'imyaka 24 yakatiwe n'urukiko adahari muri 2011 azira ibyaha 6 birimo iby'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu n'umudendezo ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda. Judith Rove, uyu munyamakuru wo muri Canada, si mushya mu ikipe yabiyemeje guharabika isura y'u Rwanda n'ikimenyimenyi. Yabyijanditsemo cyangwa se anabyandikamo igitabo yise La Joie de Sang, ashinja ko FPR Inkotanyi kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi agana mu 1994. Nyamara bizwi n'isi yose ko ariyo yahagaritse iki gikorwa cyangwa se uyu mugambi wahitanye ubuzima bw'abanyarwanda benshi. Samuel Biansbank, uyu musore watangije itangazamakuru ubona bifitemo umuhate, benshi bamubonaga rwose nk'ufite ahazaza heza muri uyu mwuga. Yagize amahirwe yo gukora mu binyamakuru bikomeye, ariko rwose ntagira hamara kabiri, ahanini bitewe n'imyitwarire ye yagiye muranga muri ako kazi. Byansi yahishuye uwo ari we amaze kugera hanze y'u Rwanda muri 2023, yifatanya n'abarurwanya karahava. Ni mu gihe mbere yari umuntu uruvuga neza, utajya wemerera n'abantu baruharabika ku mbuga nkoranyambaga. Louis Madash, uyu ni umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch muri Afurika. Hejuru yo kuba umuryango ubereye umuyobozi warangiye kenshi wibasira u Rwanda unarukoraho raporo z'ibinyoma, uyu mugabo kandi yagiye abishyira ku rundi rwego, agaragaza ko muri kamere y'u Rwanda atarwiyumvamo kandi bigaragara. Inshuro nyinshi yagiye rwose agaragara mu bikorwa bipfobya jenoside yakorewe Abatutsi ahagana mu 1994, hagaragaza ko u Rwanda ari igihugu kitabamo ubwisanzure n'ibindi byinshi, ku buryo kumubona mu nkuru nk'izi ntabwo ari ibintu rwose bidutunguye cyane n'ubucabana. Fripo Lajeunette, iki gikorwa kirimo kandi abantu nka Fripo mvuze hejuru wabaye umujyanama w'ubutegetsi bwa Jovenel na Habyarimana, uyu mubirigi wanditse itegeko nshinga ku Rwanda
mu gihe cya Habyarimana ntiyigeze rwose yishimirana n'imwe guverinoma iyobowe na FPR Inkotanyi. Mu bandi kandi harimo umunyamakuru Peter Verner utarya rwose imbizi n'u Rwanda Paul Rusesabagina wahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame umwaka ushize, umukobwa wa Karine Kanimba n'abandi benshi cyane. Si ubwa mbere u Rwanda rugabweho ibitero nk'ibi. Reka mbisobanure gutya mu nkuru rwose iryoheye amatwi kuyumva. Ibitero nk'ibi si ubwa mbere bibaye ku Rwanda mu bihe nk'ibi. Bifite icyo bisobanuye ku hazaza h'igihugu, gusa byose byagiye bifata ubusa n'ibibuza igihugu gutera imbere no gukora ibyo cyabaga cyiyemeje kugeraho, nubwo rwose byagenda bigura intege. Ibitero bya grenade i Kigali murabyibuka? Abibuka reka duhere rwose muri 2010. Icyo gihe wari umwaka w'amatora ya kabiri ya perezida kuva u Rwanda rubohowe. Ni igihe cyari gikomeye kuko u Rwanda rwari rumaze kubaka umusingi ukomeye cyane cyane mu guhumuriza imitima no kwizeza umutekano warwo, hasigaye gutangira gushyira mu bikorwa imishinga minini mu iterambere. Mu bufatanye n'abanyapolitike bari hanze y'u Rwanda i Kigali hatangiye guterwa grenade guhera muri Gashyantare hagamijwe guteza imyidagaduro muri rubanda. Ibitero byongeye tariki ya 11 Kanama hashize iminsi 2 amatora abaye, abantu 7 barakomereka birumvikana. Mapping report. Mbere y'amatora ya perezida yabaye muri Kanama 2010, ibinyamakuru mpuzamahanga byatangiye gushyira hanze amakuru avuga n'ab'u Rwanda bavuga ko yavuye muri raporo ya Loni yiswe Mapping report. Ibiri muri raporo byagiye hanze itarajya hanze. U Rwanda rushinzwe gukora jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni raporo kandi yaheze mu kabati ka Loni kubera intege n'ibinyoma byayigaragayemo, nko gushinja u Rwanda kwica abanyekongo batagira amazina n'ibindi. Uretse Denis Mukwege, biragoye kubona undi muntu ukivuga kuri iyi raporo yakoranywe ubuswa budasanzwe ku buryo n'abanzi b'u Rwanda batinye kwigiraho urwitwazo rwo kurutotera no kurwurira. Ibitero byagabwe mu bihe bya referendum yo muri 2015. Muramwibuka? Ubu yitabye Imana. Kizito Mihigo, Nyamihirwa ya Gerard na Kuki nta muhanga bashatse kwica perezida. Reka nabyo mbisobanure gutya. Muri ubu gushaka cyangwa se kudurumbanya u Rwanda, umugambi waburijwemo ab'imbere mu gihugu bahereye ku bahanzi nka Kizito Mihigo wari ukunzwe cyane icyo gihe, abanyamakuru nka Koz nta muhanga na Gerard Nyumugabo Nyamihirwa bakoranaga bya hafi n'imitwe nka RNC na FDLR. Muri uru rubanza rwa Kizito Mihigo yemeye ko rwose bari bijejwe ko muri Kanama 2014 intara imwe y'u Rwanda izaba yarafashwe ndetse abayobozi barimo nka perezida wa Repubulika bishwe. N'imigambi yajyanaga n'ibikorwa n'ubw'inzego z'iperereza zabafashe batarabigeraho, uwo mugambi ugasubikwa. Filime mbarankuru y'u Rwanda A True Story. Muri 2017 bamwe batoborera u Rwanda bari biteze ko noneho umuvumo wabo ugiye gukunda, inzozi zabo zaciwemo ibice ubwo muri 2014 na 2015 abanyarwanda benshi batangiraga kugaragaza ko bifuza kuvugurura itegeko nshinga, ingingo yabuzaga Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamaza igahindurwa. Byinshi cyangwa se benshi bibuka filime mbarankuru Rwanda A True Story yatumye rwose kugeza ubu cyangwa se na n'ubu BBC itemerewe kuvugira ku butaka bw'u Rwanda. Ni filime nayo yagiye hanze tariki ya 1 Ukwakira 2014, umunsi uhuye rwose n'uwatangiriyeho urugamba rwabohoye u Rwanda hari hashize imyaka 20 rubohowe. A True Story yasohotsemo rwose amateka ahabanye n'ay'u Rwanda azwi, arimo ko ingabo za FPR Inkotanyi atarizo zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi ahubwo arizo zayiteye. Iki ni ikinyoma no kuba rwose barigaragaje nabi imbere y'abaturage bazi cyangwa se babonye nabo amaso ku yandi batabarwa n'Inkotanyi. Bavuze ko Abatutsi bazize jenoside batarenga 200,000 n'ibindi byari bigamije kuburizamo burundu uburemere bwa jenoside yakorewe Abatutsi no kwibasira abayobozi b'u Rwanda, utaretse n'izingiro z'ubutwari bwa FPR Inkotanyi. Ntacyo byagezeho kuko byabaye Loni imaze iminsi yemeje bidasubirwaho inyito nyayo ya jenoside yakorewe Abatutsi na n'ubu igikoreshwa. Ndetse muri 2018 hemezwa bidasubirwaho ko buri mwaka tariki ya 7 Mata iba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ahagana mu 1994. Lieutenant General Karenzi Karate afatirwa rwose Londres. Rwanda A True Story imaze gukubita igihwereye, abanyaburayi ntibashyizwe, bahise rwose bajya mu rubati buzuza dosiye umucamanza wo muri Espagne Fernando Andre Marco yo guta muri yombi abayobozi 40 ku byaha bihimbano
bisa rwose nk'ibya raporo ya Burayi. Muri Kamena 2015 Liyetona General Manuel Karenzi Karake yataye muri yombi mu Bwongereza azira idosiye, nyamara yaragiye rwose nk'umudiplomate, aho mu mategeko mpuzamahanga bitemewe gufata umuntu nk'uwo. Ntibyakunze kuko abanyarwanda bahagurutse bakabyamagana, bikarangira Karenzi arekuwe abashakaga guca igikuba mu Rwanda biranga. Ni ibintu byumvikana. Ikintu gitangaje kuri iyi mitego yose u Rwanda rwagiye rutegwa nuko nta na rimwe icyari kigamije cyagezweho. Uretse n'amatora ubuyobozi abanyarwanda bahitamo muri aya matora ntabwo ari baringa. Ariyo mpamvu ubukene mu Rwanda bwavuye kuri 80% ahagana mu 1994 bukaba bugeze kuri 38%. Umunyarwanda ntagisazira ku myaka 51 nk'uko byari bimeze mbere y'umwaka wa 2000. Ubu icyizere cyo kubaho cyarenze imyaka 69. Raporo zitandukanye zishyira u Rwanda ku mwanya wa 2 muri Afurika mu korohereza ishoramari. Ubukungu bwabwo bumaze imyaka isaga 10 buzamuka ku kigero kirenze 7%, mu gihe Kigali iza ku mwanya wa 2 muri Afurika mu kwakira inama nyinshi mpuzamahanga. Reka mvuge kuri aka kantu gato. Paul Rusesabagina wahamijwe ibyaha by'iterabwoba yifashishijwe mu bitangabuhamya muri ibi bikorwa biharabika u Rwanda. Michel Warong yijunditse u Rwanda kuva muri 2014 namuvuzeho ubwo Patrick Karegeya yitabaga Imana. Rudasingwa Theogene wo muri RNS umaze imyaka 20 arwanya leta y'u Rwanda nawe ari muri iyi raporo. Byinsa Bank ni umunyamakuru uhebeye kuvuga nabi u Rwanda kuva yagiye Burayi muri 2023. Jean Lave uzwi rwose cyane mu bitabo n'inkuru zihabika u Rwanda yifashishijwe muri ibi bikorwa. Umubirigi Fripo uri mu bakoze itegeko nshinga ryo kuba Juvenal Habyarimana uzwiho kutishimira u Rwanda rwanyuma jenoside yakorewe Abatutsi agana mu 1994. Umunyamakuru Peter utajya imbizi n'u Rwanda ari mu bafashijwe rwose no kuba ibintu byajya hanze. Karine Kanimba umukobwa Rusesabagina ari mu bifashishwa muri iki gikorwa giharabika u Rwanda. Iyi niyo nkuru nifuzaga kubagezaho uyu munsi. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira bimwe mu biganiro byacu tubagezaho. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Nk'ibisanzwe ngiye nitwa Karekezi Isa. Turabashimiye.